ihuriro rya Fardc ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje amaoperasiyo akomeye cyane mu misozi ya za Rutemba ni hafi neza y'umujyi wa Uvira. Nibyo Fdnb et Fardc bari kurasa mu birindiro bya M23 mu misozi ikikije Uvira kuva ku isa ya saa 7 za mu gitondo kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya gatatu 2026. Urugamba rukomeye rurakomeje, ubwoba ni bwinshi mu baturage. Bamwe mu bazarendo bariye Karungu bafite gahunda y'uko bagomba gutangira uyu mwaka bisubiza agaciro. Ni mu gihe kandi mayimayi ikomeje kurya Karungu. Abo kwa Yakatumba baratubwira ko hamuri kuri ubu bakomeje kuba yakemerera prime idasanzwe bamwe mu bazarenda akoresha bo mu camake cya mayimayi ya Kutumba cyari gisanzwe cyaragize ubugizi bwarabigikorera abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Byifashe gute? Nivyo tugiye kureba turebe uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikugenda bivugwa bijyanye n'ikoreshwa ry'indege, aho bitangazwa ko M23 yabigiye kwibasirwa bikomeye mu bice bitandukanye bijyanye nuko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yerutse kwakira ibikoresho byinshi bya gisirikare birimo na za drone z'urugamba. Ibiro bikaba zerekana kandi bikaba intangiriro y'imirwano ikomeye igiye kuba bijyanye n'ikoranabuhanga ryamaze kuboneka. Umwe mu Fardc undercover wacu yagize uti nibyo kuri ubu dufite minisio ihagije, dufite kandi ape ariane, dufite ibijyanye n'indege, tugomba gukora operasiyo zikomeye ndetse n'ubutasi tugomba kubuhindura tukareba neza mu birindiro bya M23 ibyo bakora ndetse n'ibyo bapanga byose, kuko ikintu cya mbere ni amakuru. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko M23 yiteguye nayo kugira ibyindura ku bijyanye n'ikoranabuhanga, kuko ibona ko mu gihe yakomeza kwirara mu ikoranabuhanga yaza kwisanga iri kugabwaho ibitero za NATO bijyanye n'uko Fardc nayo yamaze kuba yagaragaza ko iby'agahenge bivuyemo yinjiye mu mirwano bundi bushya. Banywanyi muzero tubane kuri page ikomeye tureba akantu ku kandi mirwano ikomeye yakaze. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse bikanemezwa ko benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba baremeza kandi bakagaragaza ko benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba abaturage babigiriramo ubwoba bukomeye. M23 ikomeje gucunga umujyi wa Uvira mu misozi ndetse no mu mazi, ariko Fardc ntabwo ibyishimiye habe na gato. Mu yandi makuru haragaragaza kandi aravuga ko abasirikare ba Tanzania bahawe task ikomeye muri imirwano ikomeje kugenda iba. Ni mu gihe kandi Burundi bwiyemerera ku mugaragaro ko n'abasirikare bacyuwe bavuvira bitewe nuko hari habayeho ikibazo kihutirwa bashobora kongera kugarukanwa ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ibi ndabivuga nshinge ku zatangajwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverend Kuri mu kiganiro yagiranye n'ibamenyesha makuru, agaragaza ko abasirikare Burundi batigeze bacyurwa ndetse n'abacyuwe ku mpamvu z'uko hari ibyo bari bagiye gukora mu buryo bwa gisirikare mu buryo bwa repris tactique, ndetse avuga ko kuri ubu isariye yose basubirayo. Ni muzero banywanyi turebe kandi biri kubera mu barracks zitandukanye Rumangabo ndetse na Chanzo kuri training wing. M23 ikomeje gutoza abasirikare benshi b'abakomando. Ni mu gihe kandi bivuga ko M23 igiye kuzana n'abaparachutiste cyase b'abasirikare bashobora kumanukira ku mirongo y'urugamba bakoresheje indege bakamanukira neza aho umwanzi ari. Bikaba rero bijyanye binahuzwa neza n'amasomo ya gisirikare yigishwa hagendewe kuri operation Kitona. M23 igiye guhindura uburyo bijyanye nuko Sultan Makenga yatangaje ko ari bw'intambara igiye gutangira. Hagiye rero kwifashishwa abakomando kabariwe by'umwihariko abaparachutiste bagomba kuzajya bakora operation zikomeye zikoranwe ikoranabuhanga ndetse n'ubuhinga bwa none bw'igisoda. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse bikanemezwa ko Uburundi nabwo bukomeje kugenda bwunguka abasirikare benshi by'umwihariko abo mu misozi barwanira mu mashyamba, ndetse bikavuga ko bari kongerera infantry yabo imbaraga mu makampa atandukanye. Biravuga ko biri kugenda bikorwa muri kampu z'ubuzi Bujumbura, Karusi, Kayanza, hose ari gutanga imyitozo. Ku ruhande rwa Fardc naho Kakamina,
muri kampu zirereye muri Romami, Ikindu muri Maniema, muri Kitona hose ari gutangirwa amasomo akomeye y'abayinfantry ndetse n'abakora mu bijyanye na mekanize, by'umwihariko n'abarashisha imbunda ziremereye arme à l'ordre, bose bari gutozwa kugira ngo bazanwe ku mirongo y'imbere y'urugamba. Iyi ni page ikomeye tujye kuraba akantu ku kandi. Niba ari ubwambere dukurikiye ubane natwe ufyonda sabone, ngaha tubashyikiriza amakuru atusuye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informo wacu Safari ugiye kutubwira ibiri kugenda biba. Bwana Safari, wiriwe neza? Wiriwe neza. Safari, kugeza ubu ku mirongo y'imbere y'urugamba umaze kumutunga urambwira uti mu misozi yose ikikije Uvira kuva ku isaha ya saa 7 z'ijoro urugamba rwari rwambikanye ariko utaramenya ibyo ari byo. Urambwira uti ubu wamaze kubona amakuru yuko ibintu biri kugenda gatanu ku kandi. Tuguhaye umwanya rero utugezeho uko bizatangiye ndetse n'uko bizifashe gute Safari, comment la situation? Ni imirwano ikomeye cyane muri ino misozi, aho n'ubundi ingabo zidasanzwe z'igisirikare cya Fardc kiri muri ibi bice, yego, gikomeje gukora akazi katoroshye. Nakubwira ko hano ni mu gace n'ubundi muri mukuru n'umusozi wa Rutemba, yego, ndetse na za Kiriba hari ingabo zidasanzwe n'ubundi za Fardc zikomeje kugenda zota igitutu ku rwego rukomeye cyane, ku buryo ubona neza yuko ibintu byahinduye isura, bisa nkaho n'ubundi bashaka kwerekeza mu mujyi wa Uvira. Ni imirwano ikomeye cyane irimo imbaraga ndetse ifite ikivuze. N'uvuga n'ubundi bari bazi ko abasirikare bamaze kubamo bake, ariko M23 yatatse abo basirikare, irabajyana neza ibageza n'ubundi aho bakambitse. Bigaragara ko bakiri abasirikare benshi kandi bafite imbaraga mu buryo bwose. Urabona ko imirwano igikomeye muri utu duce n'ubundi dukikije umujyi wa Uvira. Bigaragara neza ko n'ubundi nubwo bari kwavansa urugamba, ariko na Fardc idatuje kandi ikomeje kugenda yitonda neza mu buryo bwo kugira ngo barebere hamwe buryo ki bakwavansa urugamba. Ibi byabaye kugira ngo bari bikanze ko M23 yaba yamanutse, kuko urugamba rukomeye ku kibaya cya Tanganyika bumvaga ko n'ubundi abenshi ariho bagiye gutanga ramfo, ariko birangira basanze n'ubundi nabo babiteguye ku buryo bukomeye cyane, aho habaye imirwano ikomeye magenga n'aya ngaya imirwano ikaba ikirimbanyije. Iyo mirwano iri kuba ndetse ikomeje gufata indi ntera, ni nk'ibiki kugeza ubu yaba imaze kwangiza muri Uvira mu makuru mufite bwana Safari? Nta kintu yari yangiza, kuko iri kubera hejuru mu misozi. Abari hejuru y'imisozi ni bande? Abari hasi mu kibaya ni bande? Nakubwira yuko n'ubundi bo yose mirwano yo kubera mu misozi n'ubundi ntabwo yageze mu Uvira, kuko ni mu misozi niho imirwano yabereye, ndetse hose habayeho uburyo bwa auto defense, haba kuri Fardc ndetse haba no kuri M23. Urabona ko nyine rwabuze gica, ariko abasirikare bakomeje kugenda bahapfira ku rwego rwo hejuru, kuko ni imirwano ikomeye cyane. Yego, ni mu gihe kandi byose biri kuba werekeje mu majyepfo n'ubundi, mu majyepfo n'ubundi y'Ubuvira, hepfo ho gaca mu kibaya cya Tanganyika. yego, hakomeje kugenda haboneka abantu batandukanye bakomeje kugenda bahura n'uva gusenya ku rugamba. yego, nakubwira ko maginga ya hano werekeza n'ubundi imbaraga bikomeje kuba cyane kasikezi, kuko hari imirwano ikomeye yaje gupfiramo abasirikare
bane b'Abatanzania ndetse biba ngombwa ko imirambo magingo aya abagitwika y'abande y'abasirikare ba Tanzania kuko badashaka ko bafata matekwa igisirikare cya Tanzania. Niyo makuru bashije guhita menya direct. Yego. Kugira ngo barebere batamurika cyangwa ngo bagaragaze ko igisoda cya Tanzania nyine gishobora kuba kiri muri biriya bice ku buryo bukomeye cyane. Ni imirwano ikomeye magingo y'imirwano ribanije ku rwego rwo hejuru. Yego. Ni mu gihe kandi mu duce werekeza aho bita Baraka, yego, aho bita Luweba na za Rusenda habaye imirwano ikomeye cyane ku buryo bafashe abacanshuro barindwi barashwe, bafashwe bamatekwa abandi bagapfa. Bafashwe nande matekwa? Bafashwe na 23. Bafashwe uyu munsi cyangwa bafashwe ejo? Bafashwe uno munsi n'ubundi nibwo babafashe mu masaha y'igitondo. Yego. Biragaragaza neza ko imbaraga zikomeje kugenda zikomeza, ariko zimugenda TDDS zakateke zikomeje kugenda ikora ibitendo bitandukanye ndetse ihana cyane igisirikare cya 23 kuko n'ubundi nabo bafite misiyo ikomeye cyane iyo gukubita ababaza iyi 23 imaze kubashegesha mu gisirikare cyabo, ndetse bigaragara yuko bafite umujinya ukomeye cyane ku byagiye bigaragara. Yego. Ni mu gihe kandi n'ubundi magingo ya amato abiri yatwitswe ya Fardc ndetse na drone ebyiri nazo ziramanurwa, bigaragaza neza ko imirwano yahinduye isura ku rwego rwo hejuru, ndetse abenshi bari biteze ko iki kibaya cya Tanganyika gisa nkaho kivamo imirwano kuko 23 yari yerekeje mu nzira z'ubutaka werekeza mu burengerazuba bwa Fizi. Yego. Ariko urabona ko nyuma y'aho 23 ibonye ko Tanzania yereje amato y'intambara, nabo bahise bazana ingufu zikomeye cyane n'abantu zikomeye, bikomeje kugenda bigaragara ko buri ruhande rwiteguye imirwano ikomeye, kuko ubona ko 23 noneho yiteguye cyane, iri kugenda ikora deployment ndetse iri kugenda yongera izana ibikoresho ku rwego rwo hejuru muri iki kibaya cya Tanganyika ku rwego rukomeye cyane. Ni imirwano ikomeye kandi itoroshye magingo aya ngaya. Nk'izo mpinduka bwana Safari kugeza ubu zo ku mirongo imbere y'urugamba zaba zaratangiye kugenda zigaragara ryari? Nakubwira yuko n'ubundi nyuma y'aho babonye ko Tanzania ko ikomeje kwivanga mu mirwano ikomeye, urabona mama ubwo yasaga nkaho yagiye guca igiriya nyine igasayo nkayikora defense kugira ngo nk'uko mu misozi miremire ya Minembwe aho urugamba rwera Fdnb n'ubundi yakozeho, reka dusobanure gatoya uburyo mu Minembwe bikoze, bakoze uburyo bwa defense kugira ngo base nkaho bakora defense mu basirikare be kujarajara mu makarita agiye atandukanye ahangaha mu Minembwe. Yego. Naha rero bakimara gukuramo makombora na kasekezi bahise babatirika dushake buryo ki twakora defensive. Ubwo kasekezi bayikuyemo n'ubundi kuwa kane mu masaha y'ijoro. Yego. Ubwo urumva ko kuwa gatanu nyine yari mu biganza byabo, ubona ko n'ubundi basa nkaho nabo bagiye gukora defensive kugira ngo nyine berekeze mu bice byerekeza Ikarene. Yego. Baciye mu burengerazuba n'ubundi bwa teritwari ya Fizi, ubwo ni hirya ho gakeya. Yego. Nyuma y'uko bamaze kubona amato y'intambara ya Tanzania aje, ndetse bakiriye amabanga kuko bafite ubutasi bukomeye, niko navuga, b'ingabo zahura zikomeje kugenda ziza. Yego. Nibwo ubona ko hari ikintu bahise bahinduraho
bahita batangiye kuzana ibikoresho n'ubundi mu masaha y'ijoro kuko imirwano yatangiye ejo mu masaha ya saa munani ariko idakomeye cyane, ariko byageze mu rukerera imirwano ikomeye cyane n'amagingo aya ngaya ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye bwana Safari, kugeza ubu ku bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibinavugwa biravugwa kandi biremezwa ko M23 yabikomeje kugenda yubaka ubwirinzi bijyanye n'uko ubutasi bwayo bwamaze kubona ko Fardc ishaka kurasa ibice byose. Ubundi mu by'ukuri ubwo bwirinzi bwa bwaratangiye kubakwa cyangwa ibivugwa n'ibihuha? Ntabwo ari ibihuha, kuko yasimaze gukora ubwirinzi bukomeye cyane, ari nayo mpamvu wari wabonye ko mu minsi yashize iri huriro rya Fardc ndetse n'abafatanyabikorwa bayo b'ababiligi bakoresha inuza drone ndetse n'indege z'intambara, yego, bari batangiye kukagaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye, kuko nakubwira ko hasi n'umupaka wa Kavimvira hari ikigo gikomeye cyane kirimo minisiyo zikomeye baragabyemo ibitero, uretse ko bitahungabanije intwaro aho ziri nyine. Urumva ni ikigo gikomeye cyane cy'abasirikare benshi. Nakubwira mu misozi ya za Bitambwe na Bemba n'ubundi ni n'ubundi hano za Bakomeje. Urumva aho bafite aho hantu mu Bitambwe na Bemba ni imisozi ireba neza ikikije za Bakomeje hafi nyine, ubona ko n'ubundi bagiye bakora ibintu ahantu hameze neza hafite gahunda ikomeye mu buryo bw'imirwanire. Ndetse maginga ya Maduhu nayo hari ahantu henshi yagiye ikora bikomeye cyane. Nubwo ibyo byose biri kuba, nakubwira yuko Maduhu nayo yakoze akazi katoroshye muri uru rukerera, yego, mu nzira ikomeye cyane bakomeje kugenda bagaragaza ko bagomba kurenga umugezi wa Kimbo, aho bakwitanye n'abasirikare b'abawazareno ndetse na bamwe mu ngabo za Fardc, bakabarasa bikomeye cyane, kuko nakubwira yuko bakomeje kugenda berekeza ikarimi nk'uko n'ubundi gahunda imeze y'iki gisirikare cy'amaboko y'abantu gifatanyije na Twirwaneho, yego. ni mu gihe kandi icyo nagutangariza magingo aya, nyuma y'aho ibi byose biri kuba ikarimi ndetse bakabona ko bikomeje kugenda biba ikibazo, ni amakuru turi gucukumbura magingo aya ngaya nyirizina ikarimi n'ubundi muri gurupoma ya Miketo ndetse na Mugota, yego, na Bomero, havugiye urusaku rw'amasasu menshi ndetse akomeye. Magingo aya hakaba hari abasirikare bakomeye bo mu bwoko bw'abahibu, ubwo ni Fardc n'ubundi babonye ari mayiti, bitari byamenyekana ababakoze mayiti. Urumva ko iyi karimi nayo irimo ibibazo bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, yego. Urumva rero ni uburyo bukomeye cyane buri kugaragaza ibice bigiye bitandukanye, uburyo hariho uburyo bwo kwatakana ndetse n'uburyo ubwo bw'imirwanire. Nakubwira ko ari ikarine n'ubundi bafite ubwoba ko mabako yarafite bamaze kugerayo, kuko ndi kukubwira ko kuva n'ubundi ku wa 4 w'iki cyumweru, yego, harakomeje kugenda haboneka abasirikare bamwe bakomeye, haba mu ba Fdnb, haba mu ba Fardc ndetse no mu bacashuro, kuko nakubwira ko hakomeje kugenda hagaragara amayiti mu gitondo cya kare. Abenshi bakaba bavuga ko bakuye bafatanya yaba yaragezeyo, ikaba irimo gukoramo operasiyo, yego. rero operasiyo yaba yamaze kugera ku ki? Magingo aya ngaya, yego, hano Maduhu nyine hakurya ya Kindi nabo bakoze operasiyo ikomeye cyane mu buryo bugaragarira buri wese, ubona ko n'ubundi
uburyo umwaka watangiye harimo impinduka zikomeye cyane ku mpande zombi. wowe Safari ubona icyahindutse ari igihe kugeza ubu? Uburyo ibintu mbona byahindutse, yego, urabona ko nta mikino irimo ndetse kandi operasiyo ziri gukorerwa mu mpande zitandukanye, ubona ko bitandukanye naho operasiyo zakorwaga mu gace kamwe ejo zikongera zikimurirwa mu kandi, ejo zikongera zikimurirwa mu kandi. Urabona ko operasiyo ziri kuba ukabona ni ku bice bigiye bitandukanye ndetse no ku maxe agiye atandukanye. yego Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Namwe reka tubashimire, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, ushonde sabone. Astra Vista.